di jalan raya. Ini membahayakan bagi pengendara yang lain. Pasti salah satu harus kita tetap di depan lampu sen meskipun tidak dilakukan oleh orang lain. Sampai di jalan utama, Jalan Sultan Syahrir. Assalamualaikum Pak Jeff. Lalu lintas mulai padat di Jalan Sultan Syahrir ini.
قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك Turn off. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
Thank you.